той час Jezus сказал фарисеям: «Я адыходжу, а вы будете шукаць мяне и помрете ў граху вашым. Куды я иду, туды вы не можете пойти». Тады юдэі сказали: «Няўжо ён заб'е самого сябе, што кажа, куды я иду, туды вы не можете пойти». И сказал им: «Вы з тых, што ўнізе, а я з тых, што у вышыні. Вы з гэтага свету, а я не з гэтага свету. Таму я и сказал вам, што вы помрете ў грахах ваших. Бо калі не поверыце, што я ёсць, помрете ў грахах ваших». Тады сказали яму: «Хто ты?» Jezus адказаў ім: «Той, пра каго я казаў вам ад пачатку. Шмат чаго маю казаць пра вас і судзіць, але той, хто паслаў мяне, праўдзівы, і што я чуў ад яго, тое і кажу свету». А яны не разумелі, што ён казаў ім пра Айца. Тады сказаў ім Jezus: «Калі ўзнімеце Сына Чалавечага, тады даведаецеся, што гэта я, і што нічога не раблю ад сябе. Але як навучыў мяне Айцец, так і кажу. І той, хто паслаў мяне, ёсць са мною, і ён не пакінуў мяне аднаго, бо я заўсёды раблю тое, што яму падабаецца». Калі ён казаў гэта, шмат хто паверыў у яго. Гэта слова Пана. Злюбленыя, час бежыць так хутка. Выдаецца, толькі распачыналіся нашы рэкалекцыі, не успеваеш раскруціцца крыху з Божым словом, можа трэба сварачвацца. Ведаеце, але думаю, што не даючы на такі кароткі для нас рэкалекцыйны час, крыху зместу для разважання ў нашых сэрцах застанецца. Мы набліжаемся ўжо вельмі хуткімі крокамі да найважнейшай таямніцы хрысціянскага жыцця, да смерці і воскресення Хрыста. Таму сённяшнія чытанні ўжо больш выразна падымаюць гэтую тэму. Христус гаворыць пра сваю смерць. Христус вельмі моцна выказваецца напрамку фарысеяў, што калі павешаеце мяне на крыжы, убачыце, што гэта я. Гаворыць ад імя Бога, словамі Бога, я ёсць. Для габрэяў гэта былі важныя словы. Словамі «я ёсць» урачыстымі азначала імя самога Яхве, і Христус звяртаецца ад імя Бога Айца. Таму, між іншым, сённяшняе Евангелие гаворыць, што калі так сказаў, многія ў яго паверылі. Сёння ў першым чытанні таксама бачым алегорыю, якая адносіцца да крыжа Езуса Хрыста. Гэта менавіта змей, узнесены на пустыні Маісеем. Гісторыя, якая паказвае, што пасля чарговага падзення ў грэх габрэйскі народ пачынае наракаць на Бога, на Маісея, і Бог спасылае ядавітыя змеі, якія пачынаюць жаліць. Але калі спазіралі на змея, зробленага Маісеем на вялікім шасце, то кожны, хто спазіраў, заставаўся пры жыцці. Цікавы момент, што Бог не забірае ядавітых змей. Зараза змеі працягваецца. Але той, хто глянуў на гэтага змея медзянага, заставаўся пры жыцці. Это алегорыя да Езуса Хрыста. Кожны чакае лёс адыходу з гэтага свету, але хто адыходзіць у паяднанні з Богом, давяраючы Езусу Хрысту, той застаецца пры жыцці вечным. Это вельмі моцная алегорыя. Это таямніца нашай веры. Узлюбленыя, працягваючы нашу тэму «Я і Бог», альбо «Бог і я», «Бог і чалавек», я хацеў бы дакрануцца яшчэ такого вельмі важнага моманту, на мой позірк. Момант, які вельмі часта у нашым жыцці адлюстроўваецца, і па прычыне якога вельмі часта бывае так, што мы не дасведчваем вялікіх дзеянняў Божых у нашым жыцці. Это важны такі момант. Бывае вельмі часта так, што я з'яўляюся правільным католікам, то есть я захоўваю ўсе сказаныя касцёлам абавязкі, захоўваю прыказанні, але бывае так,
так, што я недастаткова раблю намаганне, каб захоўваць гэту вернасць у паўнаце перад Богом. Бывае так, што я ўсё ж такі прынимаю рашэнне, што для мяне добрае, а што не. І бывае так, што гэты маленькі элемент вельмі часта робіць так, што Бог не можа ва ўсёй паўнаце паблагаславіць майму жыццю, бо я на яго не адкрываюся. Ведаеце, у Евангеліі ёсць такі момант, калі Ісус Христос гаворыць так, што Ён чыніць цуды тым, хто просіць яго. Напрыклад, прыходзіць да 10 пракажоных, Ісус аздравляе 10 пракажоных асобаў, калі ідуць, у пэўным моменце звяртаюць увагу, што ачышчаныя, выздаравілі, і вяртаецца толькі адзін падзякаваць. Ісус пытаецца, а дзе іншыя 9? Няўжо не 10 было ачышчаных? І то прыйшоў падзякаваць той, который быў не з выбранага народу. Так як бы нам належалася. Мы попросили, мы атрымалі, слава Богу, і зніклі. Ведаеце, это ёсць такі момант, дзе Бог як бы чакае вернасці рэгулярнай, вернасці, удзячнасці рэгулярнай. А часам бывае так, атрымаў дар і пабег, забыўся на таго, хто дае дар. Скажем, як дзіцё, прыходзіць да мамы, мама, дай цукерку. Мама дала цукерку, дзіцё забыўся пра маму. Все, цукерка ёсць, забылася дзіцё. Прыходзім да Бога, просім аб дар, атрымліваем дар і забываемся пра дарадаўцу, таго, хто дае дар. А няўжо той, хто дае дар, не з'яўляецца важнейшым ад дару, які мы атрымалі. І калі мы памятаем такое правіла, што той, хто дае дар, заўсёды жадае мець яго перад сваімі вачыма, больш увагі звяртаю на таго, хто дае дар, чым на сам дар атрымлены, то выдаецца, гэта правільны кірунак. Як часта бывае іначай. Ведаем яшчэ такі фрагмент у Святым Евангеліі, калі Езус апавядае такі момант, што гаспадар хацеў з макоўніцы з фігавага дрэва спажыць плод. Падышоў, шукаў, плоду не было, і сказаў садоўніку, высечы это дрэва. А садоўнік гаворыць, гаспадар, дазволь мне яшчэ паклапаціцца аб гэтым дрэве. Аблажу яго навозам, поухаживаю, буду даглядаць, і калі праз год оно не выдасць плёну, ну тады можаш яго сячы. Это фрагмент, у котором показывается все-таки клопотливость Бога. Бог не спяшыць з пакараннем чалавека грэшна, але заўсёды стараецца даць яму шанс. Але часам, калі чалавек атрымлівае гэты шанс, ён ўсё адно на Бога махаюць рукой. Я хочу сёння паказаць некалькі такіх прыкладаў, з якімі сустрэўся ў сваім жыцці. Паводле мяне вельмі важных, і добра было б на заканчэнне рэкалекцыі пачуць гэтыя прыклады, у якіх праяўляецца, па-першае, чаканне Бога, што я буду ў сваіх намерах сталай, удзячнасць чалавека і прагненне жыць у блізкай еднасці з Богом. Не толькі таму, што Бог раз даў дар і все, але Бог ёсць Богом, да которого калісьці прыйду. Ведаеце, я калі працаваў на першай сваёй парафіі, это ўжо амаль 18 год таму, рыхтаваў дзетак да першай камуніі, я быў такі вельмі актыўны ксёндз, дзетак насабіраў шмат. Нават аднаго году 2 аўтобусы завезлі ў Польшу на адпачынак, бацькі вельмі хацелі, каб дзеці паехалі, і так далей. І пасля таго, як ужо працаваў да парафіі, мінула 18 гадоў, у Мінску на спатканні святароў, зусім пара гадоў таму сустракаю одну маладую дзяўчыну, дзе гляджу, што з твару бачу, ведаю яе, але не магу прыпомніць, хто это такая. І эта дзяўчына таксама бачыла мяне, абрадавалася, ідзе да мяне, ўсё, обнялись, привитались и пытается, отец Михаил, вы меня помните? Но мне так глупо сказать, нет. Думаю, что будет удар этой девчине, да? И в голове в этом моменте пропоминаю, Маша Карминок, только она была такая маленькая девочка, да? Я ее учил до первой коммунии, да? А теперь уже 25 годов. И я говорю, да, помню, Маша Карминок. Я говорю, да, отец Михаил, это я, да. И расплакалась. Я говорю, тебе добро, что вас устроило. У меня проблема. Я не ведаю, до кого звернуться. Пришла у святыню шукать порятунку Бога. Говорит, что недавно у меня на рак померла бабушка, помер дедушка, кто-то еще тетя померла.
Вот мне засталась только мама, и сегодня поставили диагноз рак. Вот я не хочу, как Бог ее забрал, потому что я застаюсь полностью одна. Прошу вас, молитесь. Я говорю, ну добре, тільки скажи мені, ці мама хоч щось зробила в напрямку Бога, тому що я ведав, коли вона приходила у святиню, мама була обіякова до віри. І вона говорить, на жаль, але це проблема, і треба Бога не імкнеться занадто. Я говорю, видиш, Маша, ми будемо молитися, але Бог милосердний, але коли мама не буде імкнутися до Бога, не ведаем. Будем Богу доверять, поглядим, что будет. Але видите, есть такая, выдается, святарская интуиция, когда начинаешь интенсивно молиться, бо человек вельми просить, здесь ты там в сердце отчуваешь, что Бог готовый дать эту ласку. Именно это так отчувал в своем сердце, что Бог учинит суд для этой женщины. Молились. Але треба сказать, что якая была ситуация. Она працевала в Москве, отчувала себя кепско в одном моменте. Пішла до доктора, доктор ствердив рак і говорить, поважана жінка, вам жити не буде 2 місяців. І нам з цим діагнозом приїжджають уже у Оршу, бо місце жиханства в Орші, де до лікаря, ставлять свій діагноз лікарі, підтверджують діагноз московський і говорять, накеровуємо тебе у шпиталь обласний, у Витебск, там буде операція. Іменно у дорозі з Орші до Витебска була ось ця молитва. Вона приїжджає у Витебску робить знову обслідування, бо то є такий обов'язок, правило. І врач Витебський говорить, нема ніяких симптомів хвороби. Але відкриває документи московські, аршанські і говорить, ну, 2 томи документів, які підтверджують хворобу. Може апаратура не діюча, може щось. І приймають на консиліум рішення, що розпочинаємо операцію, а що буде далі побачимо. І так, бридко кажучи, розкроїли чоловіка і глядять, ну нічого нема. Покликали керівника шпиталя, і керівник шпиталя підтвердив, говорить, зашивайте. Ну, зашили чоловіка. І ця Маша дзвонить мені і говорить, отець Михаил, мама здорова. І я тлумачу їй, Маша, це Бог дав дар. Тепер Бог чекає, щоб твоя мама пришла до Бога. Я говорю, отец Михаил, поговорите вы з нею, тому що вона мене не слухає. Я розмовляв з нею, жінка вельми так на язик хутка, да, вміє заговорити, все. І хіба на протягом 5 хвилин вона 17 разів відходила від головної теми, від Бога, до якої я накеровував. Я говорю, ну тяжко. Але удалося мені щось сказати виразно і конкретно, що коли не будете тривати у єдності з Богом, глядите, як горше щось не здалося. Бог чекає не тільки удячності одноразової, але зміни стилю життя, у котором Бог становится основой. И видите, на этом контакте что оборвался с ними. Проходит год, звонит снова эта Маша у слезах. У мамы снова рак. И пытаюсь, расскажи, что сталося. Ну, повторяется история. Снова працевала в Москве, вернулась до працы. Отчулась Витебска, и лекари стверджають рак. Орша подтверждает диагноз. И с дороги в Оршу на Витебск снова у слезах просят об молитву. Молимся, Бог дает другое оздоровление, подтвержденное документально. Только за этим разом врачи после 6-8 годин консультации, обследованию сказали, не будем тебя кроить, нема сенсу, ты здоровая. И позднее Маше говорю, телефоную маме, Маше говорю, приезжайте до меня, хочу с вами поразмовлять. И настойливо кажу женщине, 3-го раза может не быть. Або ви робите конкретні кроки в напрямку Бога, або, ну, може бути, що до 3-го разу Бог вас забере. Видите, сьогодні ідеє процес навертання, вельми марудно, вельми так тяжко. Як часом буває некоторым особам сапраўды цяжка адкрыцца на Бога, які разам раней Бога не ведалі. Не ведаю, як будзе складацца лёс. Але ёсць такія цікавыя сітуацыі, што час от часу на телефоную, я пытаюся, а як твої справи з Богом? Коли була апошній раз на мші? Як со сповіддю? Раз розказала мені таку історію. Видите, отець Михаил, я повинна вам розказати. Сьогодні ляжу я у ложку, валяюся у ложку, розумію, що през 15 хвилин мша, і думаю, істі мені ті не істі, істі ті не істі, і задромала. І раптом ви мені снитесь і говорите, витягуєте з ложки, говорите, быстро марш у костюм.
Я расхохотался, конечно, думаю, Бог ужил мой образ, добре, цудовно, да. Але я говорю, видите, Бог вам показывает даже, что вот я вас с ложкой выгоняю, но не ведаючи об этом, да. Я говорю, бежите в костел, неделя, день встречи с Богом. Вам уже кольки годов, пора уже с Богом так обновить отношения и рыхтоваться на это споткание вечное, а вы все оттягиваете. Видите, часом, какая конклюзия в этой ситуации, да? Часом Бог показывает, я готовы тебе дать суд оздоровления, але ці ты готовы переменить свое життя, как быть мне верным. Ці мне треба другий суд давать, может третий. Бог настолько добрый, что дал и другий раз суд, але я не ведаю, ці дасть третий, коли раптом не пойдет полная перемена життя. Я не здивлюся, коли в певному моменті Бог проявит свою справедливость и скажет, ладно, ничего с тобой же не будет, иди, як есть, поглядим, что зробим. Не ведаю, як там Бог будет в этом разбираться. Але, видите, для меня эта история, передусім, история великой любови Бога, едночасово безотказно, халатно подходу человека до отношений с Богом. Можна задати світлі сьогоднішніх реколекцій, якість у житті кожного з нас. Ці випадково не допускаю так само таких ситуацій, що отримавши певен дар, беру Бога тепер на дистанцію, все буде добре, цудовно, аж до чергового певного моменту. Это несправедливость в отношениях Бога. Коли Бог дає дар, подає з любові, і Він запрошує до близьких відносин. І запрошує тривати у простори Божих загадок. Это его прагнение, бо тогда человек счастливый, и тогда человек виконує в полноте Божию волю и отрывает дар життя вечного, бо Бог это ожидает. Але у моих руках оказывается мое исполнение. Бог зробив для меня все, что мог. Ці я этим користаюсь у полноте. Видите, хочу еще один приклад рассказать, який для меня вельми вимовний. Приклад клопотливости Бога, обалденной любови Бога и часом недоречности человека, часом потребу в житті человека, такого землятрусу, где доходит до крайности, а позднее переживая такий переворот, часом Бог это дозволяє. Може, між іншим тому, що позднее виходять корисні і добрі речі. Есть у Жодіної парафії одна жінка, яка не раз уже давала свідчення, тому відкрито можу сказати, у її житті здарилися 4 аборти по молодости. И все по такой халатности, легкодумности. Але позднее, коли вона пережила певне навертання, до чого зараз дойдемо, вона розповідала, після кожного аборту мені буквально через кілька днів здаралася така ситуація, що я могла стратити життя. Вот після першого аборту, коли я виїхала з шпиталю, вже за рулем сама, вот на переїзді, не закривши шлагбаум, її збиває термік. Машина знищена повністю, і вона вийшла живою. Что говорят люди в таком выпадку? Вот, родилась в рубашке. Да. Ну, какая там рубашка с Божьей волей, да, конечно. Ну, мы так говорим, родилась в рубашке. Не Бог зберіг, а рубашка тебе зберегла. Некая там. Да. Але эта женщина уроку з этого не вынесла. Здарається другий аборт. Хвореє хворобой рак. През певен час, конечно, вышла из этой хвороби, выздоровилась. Третий раз здарається. Это были 90-е годы. И она говорит, несколько дней после этого, будучи студенткой, она едет автостопом в Минск, затрымливается червоный Запорожец, и по дороге Запорожец заворачивает в лес. И эта молодая еще женщина разумеет, что с тут неладное. Супокоился, говорит, не ведаю, откуда пришло мое сердце шмат супокою. И говорю тому хлопцу, слухай, ну что так не по-человечему, давай вот я закончу сегодня университет, а потом поедем до меня. И там и мужчина говорит, не обманываешь? Да нет, куди ж мені, чого? Почекаєш мене к університету і повіру. Глядіть запорожці ручки, как у тебя монтировочка лежит. Ну и потом, конечно же, вернулась электричка и довольная, что обманула этого человека. А просто дни глядеть новины, что поймали серийного забойцу Михалевича, думаю, хтось уже старейших пам'ятає, показують його обліка на голові. Це ж той мужчина, який мене вез у ліс. Хвилина від смерті. А он был человеком, який говорили, маньяк, что насиловал, забивал женщин. Да. И говорит, Бог урятував черговий раз. Да. И здається, 4-й раз.
gdzie pracuючи уже молодой женщины в бизнесе, продает на рынку, развивается бизнес добро, кто-то ее подставил и оштрафовали ее на $20 000. На те часы это была катастрофичная сумма для нее. И она пытается своего мужа, что мне робить, шукає якби підтримки, а муж підтримав, говорить, тобі зостається тільки застрелитися. Она приняла это слово всерьез, видите, сдобыла 10 пистолет заглушительно, як расповедала, научилась тренироваться, стрелять, вырашила, застрелю того, кто меня подставил, позднее застрелюся сама. Такое приняла решение, безвыходное, безвыйстевая ситуация. И цікаво, что коли уже была готова на этот учинок, она говорит, я выхожу уже спокойно, обранулась и кинула позирк на Библию, яка лежала на столе. И почула у сердца голос. Возьми, почитай. И говорить так внутренно, что я читать буду? Вот вернусь, я, может, почитаю. Еще раз чуете голос. Ну что тебе коштует? Возьми теперь, почитай. И говорить, затрималась, взяла Библию, села, отчинила. И говорить, почала плакать, почала на голос плакать, потекли ручні сльози, ніякий досвід внутрішнього характеру пережила. Щось почало відбуватися в її внутрішньому мірі, і жінка свідчила огромної любові і ще не відала кого. Вона пішла за цим все этим базом, тяжаром, пішла до святара, тоді святара ксенза Марка, розказала йому. Ксенз Марк говорить, що це Єсус, який показує тобі, що Він тебе любить такою, яка ти є, у твоїх грехах. И что не надо робить тебе этого учения. Потом некоторые пытались, что женщина с пистолетом зробила. Сейчас она давала свідчення, то некоторые мужчины, а что с пистолетом ты зробила? Вот раскрутила по частях, закопала в разных местах и не запам'ятала, где как не хотелось вертаться до них. Але факт любові Бога. Поглядите, 4 аборти, які лічаться грехом найтяжейшим, тому що забивається дитя, яке позбавлено оборони у місці, яке найсвятіше, де видається найбільшу тулу. А Бог не нищить, тільки оберігає. Ми у Великом Пості чуємо слово, що Ісус говорить так: «Я не хочу смерті грешника, але як навернувся і жив». Ось правда Його слово. І коли у моїм, твоїм житті ти відчуваєш себе великим грешником, то радуйся з тої причини, що Христос хоче тебе простити. Христос не спешить справляти справедливо, бо на Богу вже не потребує занадто. Але до грешника біжить у першу чергу. Сьогодні праз руки цієї жінки Бог чинить цікаві речі. Да, колись ця жінка знайшла таку немалую суму грошей на дорозі, і вона вельми справедлива, хоче все по-Божому на 100%. Да. Пришла и питается: отец Михаил, вот я нашла гроши, что мне сделать? Мне кинуть на офиару, куды? Я не ведаю, что но я их не возьму, это не мои. Говорю, это Вера Павловна. Говорю, раз ваши руки так, как Иисус денничая, вы в таких отношениях пытаетесь меня, ну спытайте вы его сходите. А, ну точно, да. И пошла помолилась, да. И ночью має сон в образ, де бачить з нашої парафії одну дівчину, яка хотіла поїхати на харизматичну оазу, поскольку у неї була тільки мама, і не було грошей. І розуміють, що, ага, ця дівчина хоче поїхати на оазу, нема грошей. Боже, дякую тобі. Вскочила, побігла на першу імшу. На першу імшу ця дівчина не прийшла, дочекалася до второй, убачила, прийшла ця дівчина, успіла уклінчити, підбігає до її: Анечка, ти хочеш поїхати на оазу, тобі нема грошей. На! І Ганя такі очі відкривають: откуда ви ведаєте? Это Бог тобі дає ці гроші. І шок у цієї дівчини, да? Но цікаві речі, що Пан Бог про святу особу так діючить. Про эту особу шмат ось таких моментів, там вся парафія нас відається, хто сумнівається в Богу, говорить: а там вот в конце города живете, як Вера Павловна, іди до її. Вона подскаже. Не до ксенза, только до Павловны. А Павловна отправляет до ксенза уже, конечно, когда ксенз готовит до споведи и до сакрамента. Видите, так діючить Бог. Часом з чоловіка, який є великим грешником, Бог чинить своим отданным слугою. Это пригожий знак, але таки наш Бог. Час біжить, аби затримати нельзя. Слухайте, я хочу несколько позитивних речей розказати, які я на першій імші не розповідав, бо було мало людей, не хотів мучити, а вас трошки помучити.
Видите, я сустракаю, что Бог дзейнічае не толькі у закаранелых грэшніках, але ёсць такія суджанствы, якія сапраўды асобы, якія жывуць Божым жыццём, але, напрыклад, не ўсё іх жыццё атрымліваецца. Ужо ёсць некалькі параў у нашай парафіі, которые не маглі мець дзяцей. Божыя людзі венчаліся, жывуць па-божаму, жывуць таінствамі, сакраментамі, жывуць Эўхарыстыяй, глыбокія веруючыя людзі. Але, напрыклад, прыходзіць пара і гаворыць, 5 гадоў не можа мець дзяцей. Гаворыць, отец Михаил, у нас ужо здаюць нервы. Што нам зрабіць? Лекары не даюць рады, мы сколько лечымся, ўсё нічого не дапамагалі. А я пытаюся вас, а вы верыце, што даўцам жыцця з'яўляецца Бог? Гаворыць, да, веру. А вы верыце, што калі даверыцеся полностью Езусу Христу, Ён вам дасть дар жыцця? Да, мы давяраем. Так давайте помолимся разом. Мы помолились, и я забылся. Раз 5 месяцев пришли до меня довольные, светятся. Отец Михаил, вы нас помните? Нет. Ну, вы молились, мы детей не могли иметь. Да, и что? У нас двойня под сердцем. Видите, насколько приятно. Да? Так, 3 пары. Да. Приехали раз до нас в гости, тоже цікавая ситуация. 2 молодые профессора из Минска, не буду казать, какой университет, уже записывается на видео, заставили тут тайне. 2 молодые особы, студенты, якіх спрачаліся про касцёл каталіцкі, писали пэўныя працы навуковыя и такой трошку ерунды писали про касцёл каталіцкі. Але там знайшлася наша каталічка. И нам стало говорить, что вы ерунду пишете, это все неправда. Хочете поразмовлять с святарами? Запрошаю в мою парафию, приедьте. Весь курс с 2 профессорами приехал. Ну и с 1,5 годины мы сидели, размовляли с ними. Конечно, молодь вельми здзівілася, потому что их образ про касцёл святароў быў космічна нерэальны. Яны казаліся, гэты образы фальшивыя. И после этого профессоры начали до нас приезжать. Раз, другие, третий. И на этом сустрэчы муж и жонка, 2 профессора, муж и жонка говорят, так. Мы им распавядали розныя рэчы, што Бог робіць у парафіі. Мы чулі пра тое, што будзе сужанства, што дзяцей не маглі мець. И нам говорит, отец Михаил, у нас такая самая проблема. Мы не можем иметь детей. Я пытаюсь, верите, что Бог может дать вам? Конечно, верю. С того, что вы сказали, мы верим, что Бог это может дать. Ну так давайте помолимся. Помолились и снова забылся. Приехали и с великой радостью привезли такой смачный торт. Говорите, мне под сердцем дитя. И потом раз 10 месяцев приехали и говорят, раз у вас распочалося, у вас хочем и хрестить. Да? Был сакрамент хрост. Ці гэта не прыгожа? Але вельмі важны момент. Глыбокі давер, што Бог можа гэта учыніць. Конечно, можно психологично вытлумачыць, появляется тады больш глыбокі эмацыйная сувязь паміж сужанкаў, давер, скажем, інтымных адносінах, да? Все это можно неяк вытлумачыць мовай, скажем, і психологічнай, але не можно пазбегнуць таксама факту, што праз глыбокі давер і адданне Богу Бог даў гэты дар мацярынства. Бог абалдзенна добры, але, што вельмі важна, ці верыш у ягоную дабрыню? Ці жадаеш будаваць з ім такія глыбокія адносіны? Ці хочаш толькі павярхоўна, правізарычна захоўваць нібыта гэтую вернасць, а сваё сэрца захоўваеш на далёкі дыстанцыі, каб раптам штосьці не забраў, што паводле майго позірку з'яўляецца для мяне добрым і карысным, а так фактычна вялікае невядомае. І ўжо полностью на заканчэнне суласнага жыцця. Калісьці, калі быў у семінарыі на 5 курсе, это перед деканатом, здаючы экзамен перед пачаткам лета, на сессии наш старший у группе так расставил экзамены, договорился с профессорами, что 3 самые тяжкие экзамены поставил в ближайших 5 днях. То есть экзамен, перерыв, экзамен, перерыв, экзамен. Да. Ну и масса объему всего. Первый экзамен сдали без проблем, другие уже тяжковато, так пошел. Добре разумеете, кто учился, что когда учишься нон-стоп 4 дни, то уже мозг закипает, надо крыху отпочить. Я уже стомился перед 5-м экзаменом, разумею, что так читаю картки, перелистываю, уже не памятаю, что было на попередней, и уже голова болела, все, и говорю, боже, ну, если хочешь, как я был ксяндзом, да поможи мне сдать экзамен. Логично, я уже не сдам его, да. И памятаю, так листаю картки, вот и с профессором так жартовал, что
Для того, каб здаць экзамен і спадзявацца на Бога, надо на пачатак зрабіць усё магчымае, каб яго здаць. Бо Дух Святы не варона, на кожны кол не садзіцца. Зрабі для яго базу. Максімальна папрацуй, а Дух Святы іншае зробіць. Ну і, конечно, так, лістаў этой карткі, гартаў, і дахаджу до 25-го білета. І уявляеце, у мяне знікае стома, я выразна разумею, что билет, перестає болеть голова, я просто адчуваю, что это мой билет. Я его выучил на память, пералистываю на 26-й, и одразу адчуваю, что я стомлены. Я, цікаво, я вертаюся назад, читаю этот 25-й билет, и одразу чую, я отпочивший человек. На 26-й опять приходит стома, боль в голове. Я замыкаю все, говорю, Боже, все, мой 25-й билет, не сдам твои проблемы. Положил на стол, лег отпочивать. И после обеда был экзамен. Прихожу, уже стоит наша черга всех нашего курса. Я говорю, хлопцы, мой билет 25-й. Мы поглядели на меня так, 25-й, 25-й. Мы заходили опошними. Я еще Михаил Поляк, сели. И профессор так взял билет, список билетов, лежите так на моего сябра. 15-й, 25-й. Я его, конечно, выдатно сдал. Видите, для меня это пригожий знак. Когда ты доверяешь Богу, нават калі зрабіў усё магчымае, каб захаваць Богу вернасць, захаваць адданасць Богу, і далей цябе штосьці ўжо не атрымліваецца, пакінь это Духу Святому, пакінь Богу. Ён дапоўніць таго, чаму табе не стае. Ён не пакіне цябе, калі яму давяраеш. Але зрабі ўсё магчымае для таго, каб вытрываць у этой вернасці, у адданасці, все магчымае, што ў тваіх людскіх сілах. А іншае пакінь Богу. І тады дасведчыш цуд Божай прысутнасці. Будзеш яго славіць і будзеш, можа, дзяліцца гэтым досведам так, як сёння отец Михаил Лажай Параді. І